Vader, ek kom vanmôre en ek gee my alles oor in u hande. Without you, I can do app. Yes, I can put up a show, I can use skills, I can use my life coaching skills, I can use stuff that I've read, Lord. There's so many things that I can use to promote me, but not you, God. But I'm not here to promote myself today, God. I'm here, God, to tell the people and myself about your kingdom, God. It's about your kingdom and what you have done to make sure that we are part of your kingdom, God. We have failed you, God, but never failed me yet. Jesus' love have never failed me yet. God, I pray, Lord, that the Spirit of the living God shall take over this congregation, shall take over in my life, sal oorvat in my lewe. Wat ek wil sê, as dit die van u af is, neem dit uit, Here. Thank you that no weapon formed against me as the preacher this morning shall prosper. Because when the enemy comes in like a flood towards me this morning, you yourself raise the standard, God. So I'm standing here and I'm teaching from victory, not towards victory, God. I'm standing here and I'm not preaching to confidence. I'm preaching from confidence because my confidence is in you. Thank you, God. I'm not here to impress people, God. I'm here to impress you, God. Thank you for using me, God. It's not about Clifford. Once again, I'm going to say it, God. But it's about your children. You know their hearts. You know their struggles, God. You know what they are facing, God. You know the voices that they have. Give their ears to, God. You know how the voices could have mislead us, God. But I pray, God, Holy Spirit, have your will, your mighty will this morning. People must not leave and say, yo, it was a beautiful word. They must leave because they are transformed, God. God, I don't want to give information to them this morning, God. There's so much information on social media, everywhere we go, God, but there's not a lot of transformation. I pray for the Holy Spirit this morning to transform us, God, into the likeness of you, God, Jesus Christ. So I surrender to you, God. I surrender to you. God, what do I want this morning? I've asked them. I want to do more of you this morning, God. I want to move closer to you this morning, God. I want to die more and more and more and more, so that you can live more and more and more and more in my life. In Jesus' name, amen and amen. I believe God has a word for me and for you this morning. Ek glo die Here het vir ons en vir elkeen daar buite in die gemeenskap wat my stem kan hoor. Ek weet die Here het vir u en vir my 'n woord vanmôre. Want vanmôre, hoe weet ek die Here het 'n woord? Want ek gaan net sy woord spreek vanoggend. Want Here, die Here is hy is magtig en hy's in staat om sy woord te vervul. So that's why I can speak and preach his words with confidence. Want sy woord het al alles deurgegaan. En daar's niks, daar's nie opinies, daar is nie generasies wat sy woord kon intimideer het nie. Een ding wat ons moet verstaan, die vyand, die duiwel, Lucifer, hoe ons hom ook al wil noem, hy kan niks create nie. Daar's niks wat hy kan create nie. En sy plan en taktiek is distortion. Met ander woorde, distortion meen, hy gaan wat God gemaak het, gaan hy 'n ander meaning wil gee. Hy gaan 'n ander betekenis wil gee, maar hy kan nie iets niets maak nie. It's only God that can create. Not even us can create. Only God create. Because he's the creator. And we are the creation of the creator. So a lot of times we blame the devil. Ons blameer die duiwel vir baie dinge. Maar dit is die toestemming wat ons die vyand gee om te kan opereer of om die meaning te verander vanaf die meaning wat God vir ons gegee het. Persoonlik dink ek, en ek het dit gelees ook by John Maxwell, en ek vat dit vir myself, die moeilikste iemand om te lei is jouself. Dit is maklik om ander te lei, is maklik om u te bemoedig, maar as dit by myself kom, is dit altyd maar moeilik, want as ek en myself en ek kan nie vir myself leuns vertel nie, en ek het dit al probeer in my eie lewe om myself te lei, maar deur sekere goed te lees, sekere dinge te doen, sekere dinge te implementeer in my eie lewe, soos ek dink dit is goed, maar ek het gefaal, ek het die mooi ding gedoen in die lewe,
Baie mooi dinge, ek het die woord quoteer, ek het die woord gebruik vir my gewin, ek het die woord gebruik om vir jou te wys, jy's 'n sondaar, en jy gaan net hel toe, maar ek het nie die woord van die Here mooi verstaan, waaroor dit gaan. Yes, heaven and hell is real, but the word is not there to drive people to hell. The word is there to tell you, you know what, I have sent my son for you, so that you can have eternal life. Ek het die woord geïnterpreteer, miskien in my verlede, op verskillende maniere. Ek het die woord miskien geïnterpreteer, om beter as ander te wees. Maar die Here sê vir my, Clifford, you know what, it's not about that. The lesser you know, the better. Allow my spirit to operate through you. Because my spirit just needs something small to operate. En ek het probeer in my lewe om myself te lei, maar ek het foute gemaak en foute. In the moment I die to myself and I allow the Holy Spirit to take over, things change. Because my life is not led by myself anymore. My life is being led by the Holy Spirit. And I find out, ek het uitgevind, as my lewe gelei word deur die Heilige Gees, dat dit moeilik gevoel in die begin. Maar dit is nie actually so moeilik nie. Because the outcome is guaranteed. Die uitkoms wat jy gaan kry, is gegarandeer. Daar is nie nog 'n wonder, gaan dit so wees nie, gaan iets verander nie, as jy gelei word deur die Heilige Gees, as jy die liefde van Jesus kan dra, met jou foute en alles, leer hy jou en hy dra vir jou. En ek dink in 'n tyd soos wat in vandag lewe, daar's so baie voices. There's so many voices. There's so many religious voices about religion. There's so many voices about interpreting the word of God. There's so many voices that is telling you how you must serve God. But can I tell you, the only voice you have to follow is the word of God. The word of God will not mislead you. The word of God will guide you. David sê, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naams ontwil. En dit is amazing om dit te weet, dat die Here ons wil lei vanmôre, maar die vraag is ek bereid? Ek praat vanmôre oor actions speak louder than words, because we have a lot of words these days, beautiful words. But the question is my words in alignment with my actions? En ja, dit is moeilik. Dit is moeilik. Why? Because we are born into the sinful nature. As ons dan kyk na die woord van die Here, Adam en Eva het gesondig. Die Here probeer om dit weer te reset. Hy sê, okay, come, let's reset it. Kom ons neem almal weg en ons hou 'n paar agter. Kom ons hou vir Noag agter en nog 'n paar mense. Kom ons hou 'n paar diere ook agter, because I am the creator of everything. I create not only human beings, but I create the animals and everything. Okay, let's reset this thing so that nobody can blame anyone anymore. Laat Noag se generasie nie gaan sê, you know what, dit is deur Eva nie. Of is deur Adam nie. Come, let's start afresh. En na alles gebeur, die 40 dae en 40 nagte is verby, reën het gaan stop, is verby. En die Here sê dieselfde ding wat hy vir Adam en Eva gesê het, be fruitful and multiply. Hy kom en hy sê vir Noag hulle, be fruitful and multiply. Let's start fresh, without blame. En wat gebeur? Die sonde het nog nie gesterf nie, en toe hulle begin leef, het die sonde maar net weer teruggekom. Because why? Die sonde het deur 'n mens gekom. Daar was 'n entry point deur die mens, en daar moet 'n exit point wees deur die mens. En daar was baie dinge wat gebeur het, offers wat gedoen was, hulle het diere geslag, hulle het duwe geslag, baie dinge het hulle gedoen. Maar niks kon gewerk het nie, totdat daar 'n mens moes gekom het, wie se naam Jesus Christus was, en is. Volle God en volle mens. Reeds omdat hy geweet het, dat ek en jy sal dit nooit kan maak nie, tot op vandag toe nie, het hy geweet, net deur my, kan hulle meer as oorwinnaars. En ek hou van apostel Paulus, ek hou van hoe Paulus hierdie woord uitbring. Hy's besig om die kerk te bemoedig in Ephesians, hy's besig om die kerk te bou. U is die kerk. Nie jy nie, u is die kerk. Ek gaan weer sê, nie jy nie, Rias en Marentia, ons is die kerk. Dis nie my liggaam nie, dis my liggaam. My pinkie kan nie nou besluit, hy gaan doen wat hy wil nie.
en nie gaan lei omdat my duim seer gekry het en sê, hoekom het jy haar gevat? Ek het jou gesê ek moet nie haar vat nie. Ek stuur my nie aan jou nie. Nee. Die pinkie gaan dit saam dra. Die hele liggaam lei. Die voet gaan nie begin kwaad raak omdat die hand seer gekry het. Ek het vir jou gesê jy moet nie haar gevat het nie. Kyk hoe lyk jy. Jou liggaam judge jou dan nooit nie. Het jou liggaam jouself gejudge? Het jy okay, kom ek vra 'n vraag. Het jy al jou voet gestamp en jou hand het vir jou voet gesê, hoekom het jy dit gedoen, ha? As die derde keer wat jy dit nou al gedoen het, sê wil jy hoor nie, ek gaan jou nie meer help nie. Ek gaan nie. Hier het al met ons gebeur. Maar hoekom is dit so maklik vir ons in die huis van die Here as iemand seer kry om dit te sê, is nie my besigheid daai nie. Is ons dan nie die liggaam van Christus nie? As ons dit nie kan voel nie, die slegte nuus is, dan is ek nie gevul met die Heilige Gees nie. Ek het 'n emotional feeling, which can be misleading, but I'm not full. Ek wil vandag 'n bietjie gesels oor die belangrikheid van unity. Unity is belangrik, want in die laaste dae is daar 'n gees van divisie. En die gees van divisie gaan jy kry in die liggaam van Christus. Die wêreld buite is klaar, daar's klaar division buite. Die vyand het nie nodig om dit daar te gaan doen nie, want divisie is klaar buite, maar hy kom in en hy wil die liggaam van Christus, hy wil divisie bring, en die manier hoe hy dit gaan bring, is deur die woord van die Here te distort en ander meaning te gee. En ons moet versigtig wees daarvan. 'n tydjie gelede het ek 'n life coaching gegee, 'n paar jaar gelede, en my tema vir die life coaching was, what am I doing right to get it wrong? What am I doing right to get it wrong? Because in order to get it wrong, I must do it right. I'm going to ask you again. What am I doing right to get it wrong? What am I doing right to cause division? What am I doing right to be so negative? What am I doing right to give up so easy? What am I doing right for this and for this and for that? What am I doing right not to trust God? What am I doing right not to believe and give my everything to God? En Apostel Paulus kom en hy adres dit. Maar voor ons daar gaan kom, wil ek sê wat Romeine 8 vers 21 sê, die aarde en alles, the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and the glory of the children of God. Met ander woorde, even die creation wag dat ons moet begin leef in unity. As ons gaan kyk in die buitekant, daar is die unity nie. Gaan kyk in die, as jy 'n papiertjie lê, dis nie my papier wat om op te tel nie. Gaan kyk hoe lyk ons gemeenskappe, dit is morsig daar buite, ons blameer ander mense, ons blameer die regering, ons blameer die munisipaliteit, maar ons wil nie ownership vat nie. Why? Because there's no connection between me and creation. Although God instructed me to look after it. It is your problem om verby 'n stuk papier te loop. It is your problem om verby 'n hond te loop en nie die SPCA te bel wat siek is nie. Dit is jou probleem. Dit mag nie hond wees nie, maar jy het 'n opdrag van God gekry to rule over the animals, to look after the plants. But what sin came? Hy bring divisie in. Divisie is 'n muur. Met ander woorde, hy bring 'n divisie tussen my en die creation. Hy bring 'n divisie tussen my en God. Hy bring 'n divisie tussen my en die liggaam van Christus. Hy bring 'n divisie teenoor my en myself. And we need to become aware of the spirit of division. Hy kom en hy distort alles, die vyand, hy kom distort sekere dinge. Lamek, die seun van Noag, die eerste poet. Hy is die eerste poet. 'n Poet is iets wat iets mooi uitbring. Hy moet die mooiheid vertel van die creation, maar die vyand kom en hy distort die mooiheid. Die Here het miskien vir iemand 'n gawe gegee wat hier so sit, maar die vyand kom en hy distort dit en hy maak dit en hy wil dat jy ander meaning gee vir wat God gegee het. Hy was supposed to honor God, maar hoor wat is die eerste poem?
If Cain is avenged 7 times, then Lamech 77 times. Met ander woorde, as hulle dit met Cain 7 keer gedoen het, gaan ek revenge neem. 70 maal 7. Dis die poem wat hy skryf. Genesis 4 verses 24. The enemy, sin is destructive. And we need to understand, sonde. Nie jy is 'n sondaar of ek is 'n sondaar. It is a destructive spirit. Maar Jesus kom deur God die Vader. God het 'n verbond met ons. Hy het 'n biblical covenant. Met ander woorde, 'n covenant kan net 'n covenant wees as dit geseël word deur die bloed. En Jesus kom en hy verseël die verbond wat God vir ons gegee het deur sy seun Jesus Christus. Because God intends to keep his promise since Genesis 1. He created us for community with him. No matter if we accept it or not. En ons kyk wat apostel Paulus sê in Ephesians 4. En wat belangrik is vanmôre, as ons dit gaan luister, your heart positions matter. Waar jou posisie van jou hart vandag is, it matters. How you align yourself this morning with the word of God, it matters. Unity. Unity. The whole of the vision that wants to separate two sides and wants to bring death in all aspects. But Jesus urged us to remain as one. Because the Bible says where there is unity, God commands is. Where there is unity, God commands is. So if you want to be blessed, you need to live in unity. Sometimes we walk around, what is my purpose? Here, hoekom kan dit nie goed gaan met my nie? Wanneer kom die blessings aan op my lewe? Baie maklik, baie simpel. Where there's unity, God commands his blessings. Nee, ek gaan dink daaroor. Hy sê, I command my blessings on your life. A lot of us are suffering. Ons suffer onnodig. Because we don't want to live a united life with the body of Christ. So God wants to bless us. He wants to bless us with his grace, with his presence. Ek hou van Ephesians 4 vers 3. Hy sê, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Met ander woorde, I want you to fight for unity. Ek het met ons teamleaders gepraat in die kerk en ek het vir hulle gesê, gaan terug na julle groepe toe en gaan vind uit wie is die mense wat divisie veroorsaak in julle groepe. En as julle hulle vind wie hulle is, gaan praat met hulle en sê vir hulle moet ophou daarmee. En as hulle nie wil hoor nie, vra vir hulle om down te step. En as hulle down step en hulle kom in die kerk en ons vind uit dat hulle besig is om divisie te saai in hierdie kerk, gaan ons vir jou mooi vra, ons is baie lief vir jou, maar jy wil nie hoor nie, wil jy nie asseblief die kerk verlaat nie. Because why? We need the blessings of God. Because people are coming into this church with real problems. They're not coming here for net mooi te lyk nie. Hulle kom met issues hier in. En as die kerk, as die liggaam van die Here nie gesond is nie, hoe kan ons verwag dat hulle gesond moet wees? So een van die groot dinge, as jy eendag wil deel word van our family, I do not tolerate division. We do not tolerate gossip. In our family, we've got the zero gossip. There is still gossiping happen. Maar ek het vir die teamleaders gevra, go and investigate them. En ek gaan vir my teamleaders, gaan ek verantwoordelik hou, as die groepe gaan opbreek, en hulle het absoluut niks omtrent dit te doen nie. We have to do it. Because it's about the kingdom of God. Vind in jou eie huisgesin uit, wie is die mense wat divisie in jou huis veroorsaak, en spreek hulle aan. Julle huis lê swaar, daar is die seëninge in julle huise nie, want hoekom? Daar is divisie. Divisie is evil. It wants to keep the blessings away from us. In ons gemeenskappe, die gossip wat uitgaan in ons gemeenskappe. Het jy gehoor? Het jy gesien? As iemand dit vir my vra, ek sê, jy gehoor wat sê die woord van die Here? Where there's unity, God commands his blessings. I don't know about you, but I want to be blessed. Kinders van die Here, liggaam van Christus. Is tyd dat ons posisies in Christus moet inneem. Psalm 133 vers 1 sê, hy sê, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Just imagine dat ons wat hier sal sit, almal wat hier sal sit, ons lewe in unity met mekaar. Dink aan jou eie gesin, daar is unity in jou huis.
Just imagine hoe jy uitsien om by jou gesin uit te kom. But the enemy wants to come in and he wants to say, no man, that person that hurt you. God said, if you're not willing to forgive somebody, I will send this torment spirit on your life. En die torment spirit, baie van ons wat hier so sit, word getorment. Julle, hoe sê jy die ander woord in Afrikaans vir torment, torment spirit, as jy word getreiter, is nog steeds Engels my broer man. Anyway, maar dankie vir die, is 'n pluspunt daai. Jy word getreiter man, dis 'n mooi Afrikaanse Engelse woord. Baie van ons vra Here, hoekom? Is dit 'n generasie, 'n generational curse op my lewe? Hoekom kan dit nie net goed gaan met my nie? Gaan ondersoek wat veroorsaak die visie in jou lewe. Gaan ondersoek wie en wat is daar wat jy moet vergewe. Because the word of God said, not Clifford. Hy sê, I will not let the torture spirit come back until you forgive. It's hard words, hey? But it's the truth. Johannes 17 vers 20 tot 23. Hy sê, en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eengesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig met die wil van Jesus. Church of God, family of God, body of God. We cannot live in division. We need to live in unity. Jesus prayed that all of them may be one, so that the world may believe that you have sent me. That all of us. Why don't people run to the church anymore? To the body of God? Because there's division. The world, die politiekuste moet na ons hardloop. Maar ons hardloop na hulle toe. Hoekom? Is dit omgekeerd? Die koning het na die profeet toe gegaan. Dawid, hulle het nie net ingesweer nie. Hulle het na die profeet toe gegaan. Saul was uit sy koninkryk uitgegooi, omdat hy sy eie ding wou gedoen het. Hy wou nie wag vir die profeet nie. Dis hoe belangrik jou calling is. Moenie jou calling ligtelik opneem nie. Daar is 'n salwing op jou lewe. The world need us more than we need the world. Politics need us more than we need politics. We need to understand that. We need to get the clarity on this. Yes, God did appoint them, but they need the church. And not this building, not Hope Family. We're part of it. Hope Family is part of it. But they need us as the body of Christ. They need us as the body of Christ. Paul appealed in 1 Corinthians 1 verse 10. He said, I appeal to you. I appeal to you. I appeal to you. Ek smeek julle actually. Hy sê, that all of you agree with one another. That there will be no division amongst you. Division is evil. Division destroy. It destroy. Is baie mense wat nou nog kwaad loop vir iemand in hulle familie. Hulle kan nie eens meer onthou wat daai een in hulle gedoen het. As jy nou vra, nee, ek is kwaad van jong man. Wat het hy gedoen? Hiding. Hiding. Enemy is a liar. Jy gaan na een toe en sê, hey, ek vergewe jou vir wat jy gedoen het, maar ek kan nou nie onthou nie. Maar kom ons gaan aan. But you know what? We can try our best. We can do and try to forgive people. The only way that we will succeed is by accepting Jesus as our Lord and Savior. Because it's only the Holy Spirit that can make us one. Not my willpower. Nie 'n mooi boek nie. Nie 'n mooi motivational speech nie. Nie 'n mooi puntjie wat jy moet doen daai nie. Ja, dit kan 'n bietjie hou. Maar sonder die Here Jesus in ons lewe gaan dit niks vir ons kan doen nie. Die spirit van division, hy operate baie keer deur mense wat in die gees, wat in die vlees wandel. As jy vandag hier so sit in die kerk en jy's by die Here, but you feel like you have the spirit of division, it means you're backsliding. You're on the road of backsliding. Because the vision is not from God. It means you're busy sliding. God wants to bless each and everyone here today. God wants His face to shine upon you. God wants to bless you in all aspects.
God wants to bless you in your finances. God wants to bless you in your work. He wants to bless you in your marriage. He wants to bless you in the community. He wants His favor upon you. But you need to let go of the vision. You need to go out and forgive those that have hurt you. Kyk na Jesus op die kruis. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergewe hulle. Ek sê nie wat hulle in jou gedoen het was reg nie. Ek sê nie hoe hulle jou behandel het was reg nie. Maar as hulle geweet het wat hulle gedoen het. Ja, pastoor, hulle het geweet. Hulle het geweet volgens die duisternis wat hulle gedoen. Maar hulle het nie geweet volgens die lig nie. En al was hulle bekeer gewees, hulle was nog steeds in die duisternis. Want as hulle in die lig was, sou hulle dit nooit gedoen het nie. So vergewe jy vir hulle wat in die lig is. As jy nie kan vergewe nie, as jy erger is hulle, want jy drink gif en verwag vir hulle om te sterf. Okay, kom ek vra dan vir jou die volgende. As jy dit nie vir jouself wil doen nie, doen dit vir jou kinders. As jy die seëning van die Here op jou generasie wil hê, wat nog moet kom, al het jy nog nie kinders nie, en jy gaan eendag trou, as jy jou volgende generasie wil geseën het, sê Here, ek gaan my verneder terwille van die generasie, en terwille van U, wat vir my gesterf het. They will give account for what they've done to you. Die Here sê die wraak kom in my. Dit behoort in my. Dit behoort in jou nie. Don't stay in that trap. Don't stay in that trap. Become aware of forming cliques in church and wherever you move. That is the vision. That is the vision. The enemy wants to keep us separate from the rest. Jesus asked us to walk. We need to walk like Christians. Nobody wants to walk these days. But walking is healthy. Do you know that? Ek het dit uitgevind, ek is besig om te oefen vir iets. En by the way, jy wat verlede week in die kerk was, ek het gesê, ek sukkel met soetgoed, né? Jy wat die was? Ek het verlede week in Saterdag laas 'n soeding geëet. En weet julle wat? Wat sê die Here vir my? Hy sê vir my, Clifford, die dag toe jy ophou rook het jy dit maar net replace met soetheid, so jy was nog steeds verslaaf. Hy sê, jy het nog nooit dit oorgegee vir my nie. And you know what? I have died in that, and I have given everything to the Holy Spirit. Gestaan kon Riaas by my kom sit, saam met sy vrou, en my vrou, en hulle eet pannekoeke, hulle eet kaaskoeke, hulle eet wat jy kan eet, en Clifford sit en eet biltong. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Hulle wil die visie gebring het, maar hulle weet ek my voorberei vir vandag nie. God wants us to walk. God wants us to word kalm. Die Here wil hê word kalm, man. Moenie so hardloop nie. Om te loop is belangrik. Die meeste atlete wat suksesvol is in die wêreld, is hulle wat eendag hard oefen en die res doen hulle dit stadig. Because we need endurance. We're not in a sprint race. We're busy with endurance. Don't go for the quick fixes. Jesus did die already for you on Calvary. The price has already been paid for you and for me. Don't work towards victory, work from victory. Because that who's Christ, dis wie die Here vir jou is. Jy hoef nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie. Geraldine, die Here seën haar kind. Die Here seën haar kind. Why? Because you've given everything to God. Die Here seën hom nie net met 'n gewone laptop, hy seën vir hom met 'n MacBook. Die Here seën hom nie met 'n gewone phone, hy seën hom met 'n iPhone. That's how God operates. I want to tell you this. God operates in other ways. God wants to bless you beyond your borders. It's klomp witnesses wat ek na kyk, wat ek kan sien wat hier so sit. Wat nie gedink het hulle gaan dit maak nie. Sy het nooit geweet, sy gaan die mense uitstof eendag in die Kaap nie. Nyla het nooit geweet, dat sy 'n springbok gaan wees eendag nie. Sy het miskien geoefen by die skool, maar kyk wat doen die Here vir haar. Auntie Maria het nooit geweet, dat haar kind eendag, een van Sanlam, sy head designers gaan wees nie. As sy na omstandighede moes gekyk het, hier's baie ouers wat hier sit, wat dink, hulle het nooit daarvan gedroom, dat hulle daar sou uitgekom het nie. Ek het nooit daarvan gedroom, dat ek hier eendag sal staan nie. No way, I was a waste.
But it's not what I feel or what I think. It's about the plans that God had for me. It's about the plans that God had for you. We are a new race in Christ. Hy sê, lê dan af hierdie ou dinge, die ou besluitnemingspatroon, die way van hoe ons dink, worldly pleasures, worldly possession, power, position, religious. I want to be the religious guy. Ek wil die voorbeeld maak en ek sluit af met die. Ek het vir die Here gesê gisteraan, ek het baie notas. But God, it's about you, man. If this is for me, it's for me. Wat 'n bottel is die? Is dit 'n Coke bottel? Hoekom sê jy dit is 'n Coke bottel? Hy het 'n label op. Maar as ek die label nou af moes gehaal het en jy het die bottel gesien. Okay, ek gaan nie nou sukkel nie, maar as ek op sonder label gehad het, hou aan. En ek het vir julle gevra, wat 'n bottel is die? Sou jy geweet dit is 'n Coke bottel? Want hier is nie 'n label op nie. Dis twee kante van die storie. Baie van ons as Christene loop in die label, maar binnekant is ons empty. Ons dra die label van Christianity, but inside of us there's nothing. And a lot of us don't wear the label of Christianity, but when you start to drink from them, you feel the power of the Holy Spirit. So the question is, which one am I and you today? Am I wearing the label of Christianity? But the way I speak, the way I act, the conversations I'm having is worldly conversations. Or when people look at me, en jy maak die mond van die oop en hulle sê, "Jo, my broer." En die way hoe jy dinge doen, ek wil mos sê, jy's 'n kind van die Here. Ek wil mos gesê het, Elroy is 'n kind van die Here. Hy het nie rondgeloop met 'n label van Christianity nie. How many of us are labeled Christians? But when it comes to certain things in our lives, when it comes to financial choices, when it comes to choices with our family, when it comes to choices in our community, when it comes to choices to pick up a piece of paper outside, we do not represent the kingdom of God. But we act like worldly people. Apostle Paulus said in Ephesians, he said, let go of the worldly thoughts. Let go of that position, that honor that you are carrying around. The mind of believer is like, of an unbeliever is like, I'm neglecting God. Whatever I do, God, I want to do it first. Then I'm going to call you in if things not working out. Here was he. Am I one of those this morning? I'm ignoring God. I'm rejecting God. I'm rejecting what the Word of God says. The Word of God says I must forgive. But not now. I'm not ready. I'm rejecting the instructions of the Lord. I'm rejecting what God says. Moenie die visie veroorsaak nie. If you are born again and you are still doing that stuff, it means you have the mind of the unbeliever. You see, sien jy hoe lekker dit actually is om die Here te dien? Al wat die Here wil hê, is dat ons mekaar moet lief het. Mense is bang om die Here aan te neem, maar al wat God, sê vir my, wie van u wat hier so sit, hou nie van unity nie? Wie van u wat hier so sit, hou nie van liefkosing nie? Wie van u wat hier so sit, hou nie van peace nie? Wie van u wat hier so sit, hou nie van grace nie? Wie van u wat hier so sit, hou van swaar kry? Ek weet nie van u nie, maar ek hou nie daarvan nie. En in die koninkryk van God, it's about righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That is what the kingdom of God is all about. It's not about ek as 'n broertjie en 'n sustertjie nie. It's about living the life of forgiveness. I forgive you, my sister. I know. Perhaps you think you didn't know what you have done to me, but if you really did know, ek dink die mense as hulle geweet het wie Jesus is op hy kruis, sou hulle my gekruisig het. Dis hoekom die soldaat agterna kan sê, waarlik, hy is die seun van God. Kan ek vir u vra om op te staan? Kan ek ons prayer warriors vra om na vore te kom? Ek wil vanmôre 'n uitnodiging maak.
Nie ek wil 'n uitnodiging maak nie. Die Gees van die Here deur my wil 'n uitnodiging maak aan iemand vandag. Perhaps you're still in the world. Perhaps you live in the world of division. Perhaps you live in the world of poverty. Perhaps you live in a world that is not so good. God say, come to me, all who are weary, and I will give you peace. Perhaps you are sitting here today and you have the spirit of division. Perhaps you did not even know that you have the spirit of division. Perhaps you suffer in your home, in your work, with yourself. There's no blessings. Why? Because where there's unity, God will command His blessing. Perhaps, miskien lewe jy in vyandskap met jouself. Miskien is jy obsessed met die verlede. En dis hoekom jy in guilt lewe. Mense wat obsessed is met die verlede, hulle leef in guilt. Stop being obsessed with the past. Miskien is jy obsessed met die future en jy worry jou dood. Stop being obsessed with the future. Put your trust in God. Because He's yes and He's amen. He's the Alpha, He's the Omega. He's the beginning, He's the end. And He has sent His Son for you and for me. So if you want to give your life to Christ this morning, you can come to the front and we will pray for you. But you know what? If you give your life to Jesus this morning, our warriors will pray and they will ask you, do you want to receive the Holy Spirit? And I pray in my heart that you will say yes. Because we cannot operate without the Holy Spirit. If you feel that you're in a backsliding position now, if you are feeling that you're a born-again Christian, but you have worldly thoughts, can I ask you to come to the front? If your life that you are currently living don't reflect the blessings of God, God said, where there's unity, I will command my peace. Unity with God first. Unity with myself. Unity with those around me. And unity with the rest of the world. And it's not going to be easy, family. But it's going to be worth it. And Christ can do it for you. And the Holy Spirit, they say, I'm leaving. But I'm sending another advocate. I have to go. Ek dink ons sien nie die waarde van 'n Heilige Gees nie. Ons sien die waarde van Christus, which is very important. Ons sien die waarde van God, which is very, very important. But nowhere in the Bible said, don't grieve God or don't grieve Jesus. He said, don't grieve the Holy Spirit. Why? The one that we're neglecting. The Holy Spirit wants to give you power this morning. Power to overcome fear, power to overcome worries, power to make the right choices, power to live in peace, love, and harmony. It's not going to be easy, but it's going to be worth it. Let's pray. Heavenly Father, I come to you and I bring your children to you today. I bring each and every one of you, them to you, God. I pray for those that's going to come to the front this morning, God. Whatever the enemy wants to do and to hinder them, we break their chains this morning, God. Long enough were we slaves of our past and of our future, God. Long enough did we try to figure life out on our own. Long enough were we born again Christians, but we have living with a mind of the world, God. And thank you that you are going to set us free today. As the song said this morning, God, surely your presence is here, God. Thank you for your presence. And God, you have asked them a question before we start. What is your expectation? What do you want from God this morning? And thank you that you're going to meet them where they are. In the name of Jesus, amen.